nalipatan na kadi manuadan sa bali nga ingka kakikibi message mo jakidan masumbata datoy baterya ket na dead sensa. Hello, chatmate. Ay, chatmate. Malipatan ka kadi lumaibusin lutkot ka titext kita pati allowance ko kita iramanda danong awan lut ko ket paludan ka. Sorry, textmate, amume nga agad alala ket adunay di pagkasapula saan abale ket ka nagtrabaho ka may ramanak men iti masapula. Text mo kaniya magparagsak tuwirik na tawag kukin ka rik na ti agaya iliw ka di ka ipapananda when no ayat ka di ibagpagana. Usog iti textmate itan, chatmate ada messenger pao anak ure awan load bon ko na Lord awan load DJ internet tita Sinag ko na Tita Josie text mo kaniya magpalag-an tuwirik na tawag kukin ka rik na ti agaya iliw ka di ka ipapananda when no ayat ka di ibagpagana. Text mo kaniya magparagsak tuy kukwa tawag kukin ka rik na ak mamaya iliw ka di wala ipapananda reno ayat ka di ibagpagana iliw ka di ka ipapananda reno ayat ka di ibagpagana reno ayat iti cellphone anak baetanta. Yes, ayan kata number 1 text, dear textmate Ken Nalawa. Ken Nalawa